Järgmisena on suures ringis tõu parimad koerad FCI 8. rühmast ja seda rühma hindab tõeline retrieverite spetsialist Rosa Agostini Itaaliast. Ja palume ringi Welshi Springer Spanieli, Inglise Springer Spanieli, kiharakarvalise retriiveri, kuldne retriiver, labradori retriiver ja Inglise Cocker Spaniel ning eelhindamisele ootame kõiki tõu parimaid FCI 10. rühmast. All best of breed dogs from group number 10, please come to the breed judging ring. Inglise Springer Spaniel, kiharakarvaline retriiver, kuldne retriiver, Inglise Cocker Spaniel. Ning 8. rühma 4. koht läheb kiharakarvalisele retriiverile, Curly Coated Retriever number 4. 3. koht, 3rd place, Inglise Cocker Spaniel. English Cocker Spaniel is number 3. 2nd place goes to English Springer Spaniel. And winner is Golden Retriever. Inglise Springer Spaniel, Seeger's Walk on the Wild Side tuli Poolast, Inglise Cocker Spaniel, Hallenest High Class Venemaalt ja kiharakarvaline retriiver Karnavalovi Dancers Pasifori on Lätist.